Pemirsa pengarga mekatah pebuat pokok ring pasar, pemekas nyane ring pasar Badung, kantun deg-deg. Ya diastun wenten penincapan harga bawang miwah kesuna. Saking seselah sane kemargiang oleh Bali TV, ring pasar Badung, pengarga makudang-kudang pabuat pokok kantun presiden kasenggo deg-deg. Nyoman Surya, sinale tunggil kramo sane madolan ring pasar Badung mausang, pabuat pokok sane arganipun nincap minekadi bawang, panincapan arganipun kantos dasa tali rupiah. Sane sedurung nyane wantas lai tali rupiah nincap dados sasur tali rupiah kilo. Satios bawang pengarga kesuna talar nincap mawit sasur tali rupiah menados 3,7 tali rupiah kilo. Indik pengarga pedas tedun saking harga sasur tali nyabran kilo menados 3,7 tali rupiah. Sinalih tunggil pengadol beras Rahman mausang harga beras tedun siu rupiah nyabran kilo mawit 17 tali rupiah menados 16 tali rupiah kilo. Satios punika harga minyak goreng taler nincap saking kali dasa tali menados kali likur tali rupiah liter. Parindikan sanepata taler kebausang ibu tutik. Pengarga minyak Rizky nincap menados 17 tali liter. Miwah minyak kita nincap dados 16 tali rupiah. Pengadol tiosan ibu Eka mausang harga beras kantun 14 tali rupiah kilo. Pengarga minyak curah sane kilo wantah kali dasa tali rupiah. Sane aliternyane wantah roras tali rupiah. Ini pengarga adang ayam wantah 50 kali tali rupiah. Sane akerat, miwah harga adang bebek wantah 3 tali rupiah abungkul. Saputra Bali TV.